chibai ule wen hi juni somni pakua sangni le somni pani nilai ni nia tamulama inkan kha puan chunjom le lokila tamu township yanlim pheng khobula military council sipai motor lane maina baini in sipai somni chuang an thi sakai region tamu khopuya tanga led le kalemiu lampan sipai motor pathum inzui ta chu yanlim pheng khuwa le witau kho inkara tamu pdf battalion thumna ten lane mainin an lo baya sipai motor pathum hi fu in sipai somni chuang an thi thai thu to chung mi ten an soya kalimio tanga tamu om sipai ta tanpui turakal sipai ta hi jun ni somni parukni khan tamu tanga an le le lam khomun nuam venga zan an riaka he khuwa mi pui chena in alutin ar le vokta tha sakin an aya atuk juni somni pasari jingkar khan khomun nuam khuwa le yanlien phaing khuwa te sipai ten silain tong pong ka chiama wangin khomun nuam khomi pakhat le yanlim phaing khomi pakhat ten liaman tuar ti sia tani te chang tang sipa sipai le mi pui veng hum to pol ten in ka pa sipai sompali thi in pdf mi pahnian thi ve bok tayin tai region te chang tang sip chunga firfiak sipai te le atwal chung pdf te jun ni somni pali le de somni paruk khan in ka pa sipai sompalian thi thu dawmin operation pol ne na tanga sia tadi juni somni pali khan kaji khuwa tanga chau phiu khuwa chu sipai force somnga chuangin operation an nei chilain chau phiu khobula tol chung pdf ten somadar som pakhat lebri som panga vel khan an kapa sipai pali ka plumin pathuman hliam thu sia tani chu in kana chuan mi puive hum tu pol pdf lampo in sipai pahnian chan thu sia tani juni somni pali jing lam khan firfiak sipai ten chau phiu khuwa om mi pui chen in pathum le bu dana chek in pathum chu hal sia in sophia kholaman kal le a firfiak sipai te sophia khuwa tanga anron chhuale la in konglaka tolchung pdf polin kathiwa khuwa le sophia kho in kara le moye kan khobula an lo kap le a sipai soman thi le a pasari an hliam bel le bok thu ria tani chu in kana a firfiak sipai operation dang chattu ta chu dawmin operation polte the west southern defense force te people defense guerrilla force te fighting for freedom force le thawe district pdf polte an ni mitta minchian chopin kaule miwa te military council tarwat administrator te usdp kholal te piuso thi polte telin mi som ka hluman ni thu tol chung mi te na tanga sia tani mandalay region chause district mitta township kume khuwa seyua number 2 wenglal sipai tarwat tin thunaya baika tia ko chu juni somni pali jandari vel khan temin taman dalan then fai na thok to polin an ka hlum thu ria tani mandalay region minchian township zalat kong khuwa military council tarwat kholal cho so le anu pui tele piuso thi pol jemen thuna ta pathum chu juni somni panga jan khan da thatan ni thu people defense force mandalay tenan soya juni somni panga jan khan minchian township zalat kong khuwa military council tarwat kholal u cho so tenu pale piuso thi pol jemen thuna ta chu mdy pdf te miao fighter defense force te mandalay defense force le 27 revolution force 10 an ka hlum thu ria tani chuba ka juni somni pasari jan dariat vel khan pagori gen chopin kau township yo chang kholom chau sayit khuwa in zalal la chiale anupui san me ni te athian wen me na le hin zo te chu chopin kau pdf polin an ka hlum thu ria tani bok chung mi pali ta chu khochung mi te chunga in lulinga pdf te ne na in pethin te har sana siama pdf te chanchin ngai vena sipai te na report an pek thina wanga ka hluman ni thu chopin kau pdf pol chuan an soya chutiang bokin sakai region mimiu township kaphia khuwa juni somni pasari jinglamdar ko vel khan kaphia kholal lui aung khele usdp kho chairman ima chuita chu pafd polin an kapa athi thu ria tani bok chopin kawa in zalal tenu pale piuso thi pol pani than ni pagori jen chuan hnuai chopin kau township yu chang khop chau sarik kong khuwa in zalal tenu pale piuso thi pol mi pani ta chu juni somni pasari jan khan chopin kau pdf ten an then fai thu chuan siam military council ten pagot lang dung ne na in zom kho somni vela pitu sit pol din an tuma sipai lamtang piuso thi pol te an committee la in zalal hi ka ni thu
chopin ko pdf thu puang tu in rfa heti hian a hrila ni zan dariat vel khan he in zalal te in a hian an committee a chanchin dik tak kan hriat angin Tayawuri district pdf battalion sangthum zaria le pakhan na le sub battalion khanna ten kan kap in zalal uhla chiale anu pui dosan minute ba ka piusoti pol pani uwin minale u khinzo ten thi tina soi tual chumi pakhat po in he in zalal tenu pa hi khochung mi te chunga in lulingin sipaiten operation an neila in piusoti pol tele sumba ka cholhui kil poinan lo tan pui thin uwen minale u khinzo te hi piusoti pol ten hi in pagotlang dunga pdf te kem omna lama thing aila a ruate sat anga omin an en thla a sipaiten hian an report thin an thil ti hi khomi puiten thlakal le achan vekal ta khan chopin ko pdf te hian an thrila chopin ko pdf te chuan an ni chu military council noya report pek na chunjam to lo turin tumthum zet le khan lo thon to a an zom du lo wangin heti hian an ta ni ti ina soi heti angan tha chungchang hi chopin ko pdf ten an mani thuati ni lovin national unity government nug an siat tir fo nuwa ti ve chawan ni thu chopin ko pdf ten an thu chu an tar lang tel bokadi chang u a military council motor in zui len maina be ni in sipai pasarian thi sagai region mung yu atanga chuak sipai motor pani chu chang u township wepin thok khobula nimin juni somhi pariat tlaidar nga vel khan mrs gain district battalion ngana ten len main in an lo baya sipai pasari thi in liam tor thanem takan om thu mra 10 thu chuan siam mra 10 len main an baina hian military council sipai te chuanna motor liam pakhat akan siat thu riat ania miao township revolutionary army mra 10 sipai te hi gorilla attack mangan bai thina wangin firfiak sipai te chet tlanna laka film khur taka hnai lo turin an som ngal bokani Tayawuri khopuya zan duty sipai ten kaple Pagori jen Tayawuri khopui rengun le pi inkar motor kong puya high school number 1 junction bula juni somni pasari zan khan sipai ten hnial buainan in kapa sipai jin kuwa te chu liamna taktuarin damdo ina en kolani thu riatani juni somni pasari zan daria le mini somli panga vela zan duty battalion somruk paruk hnuai IB somthum panga a sarjan ko nayale sipai jing kuwa te chu anin hnial buaya silayan in ka tona wangin sipai jing kuwa chu damdo ina dalu ni in adin mun athalo hlea sarjan ko nayan aka wangin sipai jing kuwa chu angonga silai muina fuwa damdo ina en kol me kani chu tianga sipai le sipai in ka na le thu boy chu chin fela action la kala di lo thu to chung mi tenan soyani pdf zolen siatirna puang tu tedim khochung tlomngai pol member pani manan ni chin state tedim khopuya nan cdm education staff tenena inkung kai pdf zolen siatirna thuchuwa loudspeaker manga puang tu salom youth committee tlomngai pol member pani te chu juni somni pasari khan military council tenan man thu riatani tedim khochung ommi pakhat chuan anni chu tlomngai polan nia achangin anmani loudspeaker mangin veng chung chia that chungchang po an puang mai zela tuna po pdf zolen ten school hon chungchang an thu chua chu an dongani mela chu chu an loudspeaker mangin an puang kan ti don nge sipai lamin an hroi chuaka pakhat chu zirtir tu nia pakhat ro chu loudspeaker an dana in nei tu ni tina soi salom youth committee member pani man tok te chu ku in khan mungale ku lian zamunga ten nia anni chu tedim khopui police station ada in tedim khopui station officer chuan tactical commander thutlukna ang angani ang tima se tun thlangin an lakol reng thu riatani chin people force pakhat pdf zolen chuan juni somhi panga po khan tedim khopui chung om nan cdm education staff te boarding school a thokte zirlai nu le pa te khotlang upa te le sakhoria tina le khasem ati chuak to ani chu thu chua chuan military council hon school sang a thok nan cdm education staff te firfiak pol nena inzomna nei boarding hostel sikula lutir no pangnu le pa te firfiak pol nena thokhowa sikul hontum hong turanor tu te rom manasiam tu khotlang upathen khattele khotlang hroi tu te chu juni somhi pariat ralma ngeya anthil ti cholsan ngal turle anzom lawani chuan tedim khopuya inka boina chuak ma chonin engpo thlengse zfu pdf zolen chu mo pu lo tura hriat tir lok ani thu tarlan ani pdf zolen hroi tu pakhat chuan
thu chua chu Myanmar tonga le lina ni ta ka chuan arum deuh hleka zirna tak tak ni lo system thlop zonga phusalo turin kan vo khan ani sikul chu hongma se sikul lu tlem ta chu helaya pdf ta ming ti chiat tuma an sikul hona boina engamo thisen chuana thentirin pdf ta ti anga thil om the ni angin kan vo khan loka chu tiang thil chu sikul then khata athengani chuan keini kan ni lo tuna ti mek thutluk na siam te thlop tu te thutluk na wangani thu kan sia tirani tina soi military council sipai pol chuan jun thlathira tangkhan Myanmar rampuma sikula honga CDM tamna chin state khopuya chuan sikul then kha chau hon thei ania te dim khochunga high school number 1 le number 2 te chu hongma se sikul no pang somli vel chen om thu ria tani Rangoon region chunga court ro rel na then khat chu ria tir hnuwa bomani thu YDBP polidan soi Rangoon division people brigade YDPB pol chuan Rangoon region chunga mayan kong township court te East Dakong township magistrates office te Tang Uklapa township court te le Takita township chunga Eastern district court te chu bompuani thu juni somni priat khan thu chuan siama state councillor Do Aung San Suu Kyi manania ne piro jail lama thon ani chungchang le revolution by tu te diklo takaman le soi sakan ni chungchanga dan ro rel na omjenai lo lu tu khria chuanan chung puak thai thil chu manani ti in YDPB pol chuan an thu chu an tar lang ani Manipur state chunga Myanmar puanta zachuang manan ni India Marchak state Manipura puanta aizong Myanmar mi zachuang tua chung police 10 juni somni priya jing laman man thu ria tani Manipur state Churachandpur district New Lamka khopuya puanta Myanmar mi te chu Manipur police 10 juni somni priya jing lamda ruk vera tangin intina lutinan mana man tok zongjong chu mi zale somni velan ni thu Manipur om puanta tu mi pakhatina soi ani chuan an man chan takpo ria tanelo tukin jing daruk vera tangin puanta na hmuna in sangsang alutinan mana tan in motoran khunga engtin nge an ti don kan thelo tina soi ani Manipur state New Lamka khopuya puanta aizong Myanmar mi sangkhan chuangan oma mitamjok chu inlu a ho in puanta na mani nan thoka Manipur thunai tu ten tunhma po in Myanmar mi puanta tu ten man thina hetinga manan ni in holian tak chunga da in chumi hmuna chuan puantan phalsak thin thu ria tani ral thuam ne na mi puilama in pe CDM colonel te captain le officer pakhat telin CDM sipai som paria te choi moinan NUG in chiat noi zathum somli palia hlan National Unity Government NUG Sarkar Defense Ministry Department chuan ral thuam ne na mi puine na in pe mi puita na hero tia chiar thai CDM sipai som paria te choi moinan cheng noi zathum le somli pali apek thu official in puang zara CDM colonel pakhat captain le officer pakhat telin ral thuam ne na mi puilama tangta sipai som paria te chomlu silai puak thai thil le indona man ruate zirin cheng noi zathum le somli pali pekani thu le defense ministry chuan ral thuam ne na mi puilama tangta chu dan anga hum himan ni ba ka choi moina sumpek zelan ni tur thu NUG defense ministry department chuan thu chu asiama tundin huna hian mi puilama tangta sipai le police zongjong chu sing khatan chuan to thu NUG chuan atar lang bokani ral thuam leinan NUG in KNDO hna Thailand poisa bat noi soma pe KNDO battalion buke chuan indona tan summin pe ani ral thuam leinan ania ukri tha bai khan ni khata silai mu sing chuang man ralania wa in nen chuan in kana chu ani thumna ni to silai mu sing thum man ralani to bok tina soi NUG na pek Thailand poisa bat noi som mangin ral thuam leidon chuan M16 silai mu sing khale sanga emo AK silai mu sing khatemo leitheni dona chu in kana ni khat man ralza chu apursu thei dona ni KNDO supply regime dinani hnuwa NUG chuan tuntum hi avoi khat tan pui pek na ni buke chuan mi pui sarkar na pe ti po hi mi pui sum thawania chu mi pui sarkar in mo phurna la in mi pui sipai te na alan chong le a min ngai thalo ti riat thaya sumia tan kanlom tak zatani tina soi jun thachung in NUG sarkar Labor Department Deputy Minister telin Minister pathum chu KNDO hmuna kalin PDF sipai te na ni mu thu ria tania juni somni panga tanga wole mi ai mun ukri tha sipai kem chu KNDO le KNL le tele
PDF tangrual polin kem lak sak tuman baina a pole lam le lama thian omnol thu ria tani min aw hle din tir mi pui security pol chu rampuma jun thato patanga din turin home ministry in thu chu asiam Myanmar rampuma People's Security Force chu jun thato patanga hmala tan turin Ministry of Home Department chuan kai soina le thu chu asiam thu ria tani District level military council member pakhat chuan tun thato pa People's Security Force din felani thainan kai soina duana ni to a om ang manga din nge turani ang tina soi firfiak si pai roi tu min aw hle chuan kumin march ni thuma meetinga Buddhist Sakhokal for Polte YMBA te People's Army te Police te sipai bang pension to te Red Cross Polte Firefighter Kangthel Poltelin sipai thlop tu te huap zo vek tur People's Security Force din chin turin thu alo petoa People's Security Force mingpu poldina chung pola chuan sipai te police te sipai bang le pension to te Red Cross te Firefighter Kangthel Pol te sipai thlop tu pol le Protection of National Race and Religious PNRR Pol le YMBA Pol te fin khomadin tumani thu ria tani Rangoon Region Township chunga veng sangsanga mi Police Security Force Pol chu ju ni somni pathumatanga ni somni panga inkara din felveka administrator in kai soya in zalal pakhat chu ruai tu pahnia omin in zalal dangle sipai bang pension to te chu pol member aziak lu turin township police officer ten thupe kan chua firfiak sipai ruai tu min aw hle chuan mi Police Security Force mingpu chu din to ma se omzia nei tak lo wangin tuna hian en china din thatle tumin ma alme kani Military Council ten ukri tha kempa force da belin tangrual sipai tenen anin beina sa chauzel Karen State Miauri Township chimlama ukri tha Military Council sipai base camp chu KNL le KNDO tangrual polin nithum chungan baitoa tukin juni somni pako jing khan sipai lam force da bel nen anin kana sa chauzel thu ria tani ukri tha sipai camp chu juni somni paruk jing lam khan KNDO Special Commando polin an baitana firfiak sipai lama BGF sipai te DKBA sipai ten ombaka boruak lama tangin jet fighter in atan pui boka chuti rualin mel thumala wole sipai ke matang lai pui ma ron ka pui boka wangin thile hliaman amnol ve a KNDO ral matong lam chuan nimin tlai dar nga le chan ve vel khan ukre tha kem lai pui hunna mun chula ka ni towa sniper omna tang bok pakhatala banga kem lak to chukan hal chenga la Military Council lama thile tlan chen tam khom mai ral thom then khat pok an la tel bok tin tar lang juni somni pariata ukri tha kem lak be pui thlang na firfiak Military Council lamin van boruak lama tangin voice pakhat aya tem lowinan ron ka pa ni thum chung in kana a karen tang rol pol lam sipai pariat hi to in somni velan liam thu KNDO ral matong frontline laminan soyani Venom operation thu pon na chuan juni somni parukhan CDM Deputy Sergeant Welin Awale midang pakhat ka hluman nia ni somni pasaria pakhat athilea ni somni pariat khan jet fighter in mi pahnia ka phlum le boka ni somni pariata mi panga kan chana ni ti in kheter media shil Cobra thupong tu po in ni e ke ni Cobra operation lama po kan hliam ve nual boka thu chua kan siamang tina soi chu Military Council sipai ho in kulna kem baina a chuan Battalion Commander Deputy Captain So Salawa kai suai KNDO Special Commando Battalion te Colonel Sowen Met Special Operation Venom le Bodabo kai suai KNL Cobra Operation 10 tel ani Kheten media in nimin juni somni pariata sipai thiza le PDF thiza report ala khom danin Kaya State Siaro Township a sipai pakhata thia Magoi Region Sarau Thaya a sipai panyan thia Sakai Region Chang'u Township a sipai pasarian thi Tanin Tai Region te chawng a sipai pali thi in PDF mi panyan thia Magoi Region Yejo Township a sipai panyan thi bok heti hian nimin juni somni pariata sipai thiza le PDF thiza kheten media in report ala khom danin Military Council sipai somnian thia PDF mi panyan thi bok ani khati jong kha voina chanchin thar kan ngai thlak theida chu ni e